L'associazione Los Amis del Claus de la Lombarda ha per tocco de lo fai riconoscere. Ha menaget lo site amb panels, maquetos e veirinos presentant de vestigi. De furgo entre 1973 e 1980 se faguero di l'Hostal a Portico e la Basilico Cristiana. Ser ici al Claus de la Lombarda è una storia straordinaria, completamente straordinaria, perché quando arrivarono a Narbona negli anni 1970, Narbona era un vilo grigio che sembrava ininteressante, non aveva pas che la cattedrale e la popolazione in generale si interessava pas gaire all'archeologia. C'est ici dans un quartier ancien, un quartier ortonormale, c'est-à-dire que se creusent perpendiculairement, qui font tout le tour de l'île d'Eustalces. Tout partiguet de las furgos arqueológicos del Claus de la Lombarda. Et c'est à partir d'aquí que creu que se descobriguet que se prenda conscienza dell'importanza enorme della Narbona antica, perché si calcola dire che nell'antichità Narbona, che era stato fondato in 128 avanti lo Cristo, era un vilo di un'importanza enorme, ma importante che Marseglia. Perché Narbona era tanto importante? Semplicemente per due ragioni. In primo, si trattava al Carrefour entre las vías de comunicación que andaban cap a España e l'Africa, cap a la Val de Garuno e l'Atlantique, e per il Mediterraneo, cap a Italia e al nord d'Europa. La vairina presenta de troces de materiales de las paredes. Se qualcuno demandava di comparare Narbona, per esempio, e i monumenti di Nimes, e l'Hostal Carrat, eccetera, e un specialista ha detto che a parte di comparazione a Nimes, los monumentos su de calcari e a Narbona erano tutti di marbre, e di marbre vengono d'Italia, di marbre di Carrara, e se calcolamente per il cap, che si può immaginare solamente, è che il Capitolio aveva dei colonnes di 17 metri di naut. Erano due scopi mai naut che l'Hostal Carrat di Nimes, e tutto in marbre di Carrara. Erano cose straordinarie. Ici, davant la Domus, c'est-à-dire un hostal de ville et non pas de campagne, et un hostal de grande luxe, che dato commençait al I secolo avant Christ. Present dos bases de colonnes che marcavano l'entrata d'un salon nominato Oecus. L'hostal a Porticas fut bâti sur un plan que se trouve à Pompéi à la fin del I siècle avant le Christ. Era un hostal de gens aisats. Il y a la reproduction d'une peinture del plafond, et al centre un homenado che erano dei fennos míticos che seguiscono danzando la processione desfilata di Bacchus. Aquí l'affresco che rappresenta l'Eugeni dell'Emperaire, poi al cap laurante d'Apollo.
Acolo la reconstitució de la pintura que era un plafond dins uno de los pesos de los domus del Clau de la Lombardo. Las paredes eran todos decorados. Y així de recipients de pintura que serveixen també per adornar les parets. Així un sol embetut d'època romana també amb incrustacions de pichostroses de marbre e també una sorta de vendo de peiros negros bordejados de blanc per fer polit. Lo sol podia essere de terra battuda dins los corredors, mas on troba sovint de graviers divers. Lo sol del Gran Triclinium, è da dire della sala per mangiare, che era più grande come vedete, e che è straordinario perché è spavato di trosses di marbre o di cose di cistes che vengono da tutti i costanti del Mediterraneo. Secondo è straordinario. Hi ha dupus spicatum en espic que podem veure dins lo libre preciós Narbonne romaine. S'emplegava dins los llocs de gran passatge o dins los membres d'aigua, amb aquellos briquetos pausados drechos e en espic. E així so que demoro de les termes, pas gran causa, ma hi havia de termes prou importants. Així lo seti de la peça que servició a daixar els vestits abans d'anar mai al vindre de les termes. E així un toit també el túnel de plom també. Las trencadas del passage de las canalizacions se vesu ben su tout lo site. E així lo put avevano solo peira. Així un massís estanc perché ha un rivestimento di mortier amb de trosses de teules pilats che lo rendono estanc e in base una sorta di borda in cuisinet també per assicurare che sia estanc. Servició a fa venir de peixes e lo trau era un trau perché los pitjors peixes se possono mettere all'abric. Hi ha de toits, una raça de toits pla complicat
e che era fosse efficace e quando lo sito si è abbandonato alla fine del secolo IV, demurette un terreno agricolo e quando l'Armuno si è tornato a sviluppare e all'intorno del 1900 si bastigherono le stanze, abbiamo passato lo stuato. A questo domus si fa un basilico paleocristiano che è un historiano specializzato nell'antico nous dit recentemente che in realtà era la prima cattedrale di Narbuno, dato del secolo IV. Lo sarcofago dato d'après la basilico era un enterrat perché quand ad altres pots tornàvem a bastir sus dos tals derruïts, quitàvem pas ce que hi havia basticions per dessus, ce que fa que el nivell del sol muntava al fur e a mesura e erano completament enterrats. Hi hauria encara mantunos causos de vos mostrar e d'explicar. So millor és d'anar al Claus, onde los amis del Claus de la Lombarda han tot previst per vos presentar un treball bel que dura d'empoi d'anada, osco en elles.